Kini kedai All India Radio Shillong ka khubor ban puli da ilus atas kini kilong kimat bakongsan jong ka khubor arspa phrapau saungut kinong songsinong ka Meghalaya kilawan phai sipo ka jalla nin ka singi sakhat lai ngut kiwai pat kisipai pahara jong ka perton sispa lai phupra jong ka BSF kentup yung nongshat kilayo ikijing pang COVID-19 keu ka jingdon ka bayo pang saka sau phongut ha Tripura. But penbenakat not Human Resources Development ke Sokar Pedang ba penlong ya ke Joint Entrance Examination JEE Mains nadu ka khat pra tarik hadu arpau lai tarik unaitung arhajar arpau. Ke jingwan pa jung ke nong song snong ke Meghalaya ke bela sakut hakiwai ke jala ka thanjate la mingi kala sedang hnen ke singi but arspa prapau saungut la sya bandrung syapo ke jala hadian baladap ban pet benia ekokot ke khia jungki hakija karung balabu. Menteri Rangba Conrad Sangma ulaong bakito kibawan pai baro syapo ke jala kidai ban syongkop hapo yeng na kabenta khat sausi bat ke sorkar kan penbiang ru yaki marbam na kabenta jongki. Menteri Rangba ke Meghalaya Conrad Sangma nen ke singi ulaong ba ke sorkar kala sedang ya ke kam ban wan lam no sya ke jala yaki khatsan hajar ngut ki breu na ke jala ke bela sakut haki benta ba pher jong kari bat an wan lam shwa yaki to ke bela sakut haka than chate la mingi. Menteri Rangba ulaong ba ke jala ke la pen kre ya baro ki jingdon kam badai ban le bat ke jing pha syongkhop hapo yeng kalong ke bakong san bat ke baki hab ban le. Ulaong ru bana ki khatsan hajar ngut ki basakut haki benta ba pher jong kari lai hajar ngut ki la sakut ha Assam bat haki wei de ki jalla jong ka than chate lam mingi. Nalor ki sautli ki jaka bala bu ban pet bnia ekakot ka khia jong ki pril haki jaka rung ki bakan thop ya ka bernihat ratachara trikir kila bat bajeng doba labu shu sa ki wei de ki jaka kum ha yam. Lakshmi unti ba kumba so hajar ngut ki preo kinwan phai sha Meghalaya na kiwai ki jala jong ka thanjate la mingi haka benta ba ningkong haka ba palat khatsan spangut ki dei na East Khasi Hills District ka sorkar jala ka la penyai ru ya ki boss haki district ba pher jong ka Assam bat ka jinglet shawe ki preo kan beteng hadu ka pratarik mentau benai. Ha Tripura sakhat lai ngut ki wei pat kentup ya wei unong set jong ka perton sispa lai phupra jong ka BSF ha Ambasa ka badan had halai district kilayo ya ka jingpang COVID-19 hnen ka singi ha ka sausngi beladem ka jingdon jing ki breu ki belayo ya ka ni ka jingpang kala ke shaka sau phongun baro kini kinong pang ki de na ka jo ka perton jong ka BSF ki angut ki belayo nengkong ya ka jingpang COVID-19 kilayo ya ka jingkot menta. Artli kileng sun bakirpang ladap penbiang banet shaw ye kinong India ke bela sakut ha United Arab Emirates lasngi palai kawai kan mi na Abu Dhabi ban let shakochi bat kawai pat na Dubai shakochi kode laong ke Indian Consulate ha Dubai ya ki kerteng jong ki preo ki ban let takini ki artli kileng sun en sapen mi dak Embassy of India Abu Dhabi bat Consulate General of India Dubai bat kan long kat kum ke jingyo pediang ya ki kerteng kat kum ke jing tho laong ba an ashwa ya ki nong tre ki ba shem ne ya kan du jing ya ki badai na ka banta ke jing let sumal kerke ne ka badon kam ki long kme ba armen bat ki we de ki ba ya kan du jing kene ke dei ko All India Radio Shillong ka bo an lam chapi ya ka kupor. Menteri Katanat Human Resources Development jong ke Sokar Pedang Ramesh Pokhriyal Nishank hnen ke singi ula penbena baya ke Joint Entrance Examination JEE Mains en penlong nadu ka khat pra tarik hadu ka arpau lai tarik unaitung arhajar arpau habaya kran bat kisamla puli na kalangkari unishank ulaong baya ke JEE Advanced en penlong ha unailar bat ya kitarik en sapentip hadin kat ba ya ka National Eligibility Cum Entrance Test NEET en penlong ha ka arpon reu tarik unaitung arhajar arpau ka sorkar India kala penkre ban wan lam no shalakari ya ki khat saw haja praspa angut kinong India ke bela sakut shabari nakadaw ke jingpang klam coronavirus
Kini kikentup yakito kibasakut ha United Arab Emirates, United States of America, ha UK, Singapore, Malaysia, Philippines, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, Oman, bat Bangladesh, bat an sawan lam yaki halaki benta-benta. Kini kejingwan pai kala sedang nadu henin kesengi ha kabala penya nreu pau sautali kiling suin ha katayo beningkong. Nakini baro kat santali kiling sun kin kit ikiban wan pai sha Kerala kat wei tali sha Tamil Nadu bat Delhi nyautali kiling sun kin kit yakiban wan pai sha Maharashtra bat Telangana kat ma santali pat yakiban let sha Gujarat. Kambun hina kiling sun kiban let hakatayo beningkong kinwan kit yakinong India kibadon ha Saudi Arabia, UAE, Qatar bat kiwede kiriba marjan. Kasorka kalapin siya bakan siya tang yakibriyo kibamdan kajingpang COVID-19 bakin wanpai balabataru yakijala bakin pinkre yakijing letes bat kiwede kijing bata bayaday bat kani kajingpang. Kasorkar pedeng nin kasengi kalong bapalat Shispa Laiponyo Lakton Kisimbo Jingbam Ladepha Shakijala but Union Territory Nadu Balasdang Kijingkangdam. Umentri Katanat Consumer Affairs Kasokar Pedeng Uram Vilas Paswan Ulong Bakumba Nrew Lakton Kisimbo Jingbam Ladepha Shakijala Katanjate Lamini. Katkum Kakaipot Jongka Food Corporation of India FCI laong baki FCI kadon palat arspa nyopon riu lakton ukau bat palat laispa sanpolai lakton ukau hadu kala singplay. Hapo ke Pradhan Menteri Garib Kalyan An Yojana dan kam sa palat shispa saw lakton ukau bat palat katsan lakton ukau nakabenta kilay panay banwan. Ka India kalasyalan ya udawai hydroxychloroquine bat kiwede kidawai badonkam syakiwai pat kiri wat apdeng kejingpang klam COVID-19 hendrai kini kilong shibenta kum kejiarap parabriu bat shibentaru kum kalat kai pateng unong aikten jong katanat ki kambari u Anurag Srivastava ulaong bawat hapdeng kane kapor kabae bat jenjar hendrai ke India kadang shim ye ke jingket kli ban pendep ye ke jingkular kum kawai nakiri kabadan batla ban penmi ye ke dawai dashin ke India kaladep ai R.pra million tili udawai kuli hydroxychloroquine kum kalat jingarap syaki arpo santili kiri kaperthai bat kaladap airu kumba iwei point khandai million tili udawai kuli paracetamol syaki laipawai tili kiri jong kaperthai. Ban penkut ika kubor mentak step sa sisen ngat pensaw yakimat bakongsan. Arspa prapau saungut kinong shnong kamigalia kilawan pa syapo kajala nin kasi. Sa khatlaingut kiwai pat kishipai pahara jong kaperton bashispa laipopra ka BSF kentup yung nongshat kilayo ikijingpang COVID-19. Kiyo kijingdon kibayok pang siya kasawpungut hakajala Tripura. Bat penbena katunat Human Resources Development kasokar pedeng baan penlong ya ke Joint Entrance Examination JEE Mains nadu kakat pratarik hadu arpaulai tarik unaitung arhajar arpau. Kato kani kubor kalakut kabalawan chapi menta ka step na All India Radio Shillong hakapo prabajeng in yaso bakadeli station nakabenta kakubor hakaktin Hindi ban bot pat kakubor hakaktin pareng hakapor pra katsan minute kani kadek All India Radio Shillong.